Ajei niskamanta rimaspaka, yapamanta nisak. Sichus kunan puncha y kapuj ninchista, huk, 20 wata ñawpajta, científico kunaka, convenciska kankuman karkan, juntaska y aje niskayoskas kanchismanta, ñukanchishka kapuanchikmi. Yachay atik sistema pachajkuna, dominio kunapi ruaita atinku, chaymanta aswan alinkanku, chaymanta. Runakuna achka, chaykunapi. Chaymi diskutikunman, huk pisi kalpa versión de enta. Kunanga, inteligencia artificial general niskayuk kanchik. Manarajmi, superinteligencia niskayuk chukanchik. Kunanka mapas, kapuanchikmi. Kancharik runakuna. AEI niskapi allinta yachajkuna. Astawanka ciencia niskapi. Ingeniería niskanta. Ichaka, chay brechaka, ancha uskayan wiskakusan. Kawawakmi. Astawanka yupay yachaypi. 15 wata ñawpajta, hatun. Simi modelo kunaka, manam álgebra básica niskataka, alichayta tirkachu. Kimsa yupayniyuk yupaykunata, mirachika. Huk sasachakuy. Kunanka, matemáticas niskanta, demostración kunapin yanapashanku. Paykunaka, atipachkanku. Matemáticas olimpiada atipanakuykuna. Paykunaka, sasachakuy alichaypi llamchajkunku. Waranka wata, sasachakuykuna. Yupay yachaypi, aswan sasa sasachakuykuna. Chayni 15 watamanta wichkarkaniku. Brecha subhumano ruaywan, aswan alin, aswan matemáticos niskanta. Chay. Pacha. Hinaspapas rikunchismi ciencia pipas, ingeniería pipas, kajlata ruakushajta.